Kemudian si boni pi baru ibu pakai video ni kepor. Ini ke video kadi emta kemno ban apply kam DSC kebala Japo Eastern West Kasil District. Kipos kibala kelong arp kunai teli. Te bat kelas diet kalong haka arpun riu tarik jong benai mat sting yo por kemba tang si benai dunai te dalong kebala ile ban apply no kham kloi kana makan dan jung thot hadien te fi apply ki tarik bakam sidian mah. Te ban kong ni haban dai sipok MPSC website. Meghalaya Public Service Commission kini kaling. Tapi klik nang tu. Dia nang tapi klik online application. Entah siapa yang kena ke wake page mah. Dia nam tak kita ki mampu register. Kita haban register suama. Dia kadang ke video jonga. Ngan sebut ke link apa description. Kemudian ban register tekan kam simpor. Dia pun sampai ke tu video mah. Kani ke video dia tak kemudian ban apply. Dia ban apply nam tak kita bala register lupa. Pin direct login nang ni mah. Pin email ID nang tak pin ke office. DSC po Eastern West Kasil. Eastern West Kasil kan ya. Eastern West Kasil. Entah bisa enter email ID jong fi, baru password jong fi. Hadian bafila login do email jong fi baru password jong fi kan sampai sini ke page. Bafila login, dia entah fi klik nang ni. Nang ni badan lai teliki line. Entah fi klik nang tu, bisa klik application mah. Hadian bafila klik application. Berikan sapa akum tu. Tefin sa pulih kini instruction ki batang kam kini ru. Te nang ta sa close. Nang ta pin sa i kini ki post baper ba perlaj. Mah pa DSC Eastern West Kasil pa mairang. Te fila aman i yang ni ki post baper ba fila ban apply. Kembang la perlaj ka tu ka advertisement. Te ban apply. Fi haban klik ki post ba fi ban apply. Kidan ki post balaj ba bon teli vacancies. Bat kidan ki balaj tang kanu katu kat ni. Te fi klik mah, fi klik nang ni fi ko ban apply driver fi klik nang ni nang ta bisa choose nang ni mairang. Wah. Te kum juk kini ki post ba per fila malek kum ta. Te ngini pi post ba bon kum ni grateful kala jadi unyo teli. Ta fi klik kum tu. Ba kan lower division assistant kala jadi khatwai teli. Te fi klik kum tu mah. Te tongan ni persang kawai ke post ke desan poding ka mah. Nam ta ki SC, ST ba OBC. Ndai nam ta ki general categories pa ka desi spading ka. Te tongan ni persang ban apply selected post. Entah ke siapa yang ni ke waypad ke page. Fill out ni ni. Bafin proceed ke payment mah. Te finta fi select ni ke payment gateway. Te fi klik ni GRAS. Entah fi fi enter captcha. Small x e 3 capital E V. Ini captcha wala ban pair jong pi mah. Kian ta fi submit. Tu have up pang kendian. Tenang tahang tu pan. Fi ko ban sir ke net banking, fi ban proceed net banking. Ko mangahang ni ngan le daka. Ngan le net banking hawat mang le net banking. Ini select bank, State Bank of India. Nang ta ni proceed men payment mah. Kadi tang barang apply tang arli ki post takadaw kadai tang si sparing ka fi dia ni. Barang apply tang arli ki post kadi si sparing ka ni apply. Lightly kan si spasan pa mah. Te tu tinggal I proceed for payment. Tu kan submit kum ni. Num submit uni GRN number. Uni GRN number ka bahaba fi save kanang ba kan da wara ajeng hadian kan yarap fi mah. Okey. Tenang ta fi proceed ke tu payment ni. Te ATM ne debit card ne kat kum ka jeng kwa jong fi kumang ni kwa malek da debit card. Te I submit kum tu. Tenang ta fi enter account number. Entah fi enter ni captcha. Entah fi proceed mah. Sampai syakawai pat ka page ba fi haban confirm. Tini kon fi haban klik sunang ni. Ban tip ke card jong fi udai ni Nang ta dap nang tu pat fi hab confirm nang ni. Confirm ni betok basta mah. Confirm. Ba fi la confirm fi hab enter ya ka card holder ni ke kerteng jong ka ATM card jong fi. Nang ta fi enter expiry date jong ATM card jong fi, nang ta fi enter open jong fi. Nang ta fi enter ini ka captcha mah. Kan kampun kam. Tambah fi hab ban le bet nomor ba. Kini di ka online process mah. Ta bisa proceed. Tenang ta pikan support sini, itu reference number status success.
time kat tu mentah sini validation your debit card validation is done. Te hadian jong tu part kan suppose ini wiki page. Te fish confirm ba yang tu mah. Bakal ni 100 rupees only. Te fish confirm ba tu mana apply tang asli post. Te fill up ni yang tu. Your payment was successfully kemudian kat tu kan ada ben you tangkat tu ka proses borok mah. Te fill up ini ke por ngala ada ben sio tang asli post ka di sispa tingka ka ba fi yang ni. Te ka ba fin screenshot ya kan ni namar ba kan lara wara cingek hadian haba dia bukan ke payment kemudian fi dan ya kan ni ba fin proof te tangkat ni kebelah sibon ya cingek syak jong fi ngit fin apply keluar no namar ba kelas dia tu kala jan te kumjuru simni por kan dia ban like subscribe ya kan ni channel janga kum si ban tan ke ba fi support mah ya kan ni channel te kebelah sibon